Studente wat steeds vir kursusse by die Universiteit van Johannesburg wil aansoek doen, kon dit van 7 Januarie af elektronies doen. Geen studente kon op kampus aansoek doen, wat konsternasie vir 'n paar studente veroorsaak het. Volgens Prof Marie Miller, die registrateur, het daar egter slegs sowat 500 studente by al 4 UJ kampusse opgedaag om te probeer aansoek doen. Dit teenoor die meer as 6000 studente wat verlede jaar in toue gestaan het en gelei het tot die dood van een student se ma. They SMS me, they called me, and yet I'm standing here, I cannot go in. They're just telling us that we must just look at this and call the number. We try to call the number. There is no, it's only machine that is answering that number. You understand? How I'm going to know if they did, I'm allowed to be the student here at UJ. How I'm going to know that they did confirm all those things? They have to do something. We are not here for fun. We are here for our future. Studente het ook reeds begin aansoek doen en registreer by die FET colleges, soos Southwest Gauteng College se Rodepoort kampus. Elke student, 'n nuwe student, moet 'n CAP test aflê, wat beteken ons bepaal sy vermoëns. En dan elke student moet 'n means test aflê om te sien wat is hulle finansiële kwalifikasie, sodat hulle kan aansoek doen vir beurse. En al daai goedjies vat tyd.